Salamu alaikum watukufu kaundo mjao mwanama Shadhuli Hassani Eliali. Salamu alaikum Tajidin Ali mwanama kaundo mahunde bahati mjao banu waoni waonao nga mwashukurio na wa salim waonsoshindo naze isimu nga mjozilu ni swami haukaya yotsi makusudia hangu ukansi mlaulieni yeze isimu shayo namna yokaya ze isimu hunu kazitsu waswili tsaila mzee bwana Ben Sheikh. Assalamu alaikum watukufu kaundo mjiao na mpartaje direct yenu Salma madama na mshwangu mtukufu. Assalamu alaikum Abdu Taslima. Assalamu alaikum Ahmed Said Yusuf Lukman Ali. Assalamu alaikum Mwana Waradhi toujours présent. Assalamu alaikum Mwanama Mwanaisha Juma. Assalamu alaikum watukufu kaundo mjiao mwanafundi wangu Ustadh Jamali tsola balamu mwana foto. Salamu alaikum Ustadh Zuki Andri kaundo mjao banu Kamila Hamada. Salamu alaikum Ahmed Zairiati msalimu nyonsi pia Shafion. Salamu alaikum Hassani wanama Halidi Hassan. Salamu alaikum Hamada Sumani. Mwanama Bruce Lee. Salamu alaikum mon frère Faika Labo. Salamu alaikum mtukufu Ngasindawe Bazi Mohamed. Assalamu alaikum Asirdin Mohamed Airia Said. Salamu alaikum Kader Hila. Salamu alaikum watukufu Naji Muhammadi. Salamu alaikum Ubeid Said. Wanama watukufu ikaundo mjao nga mumshukurioni wanga mjao hawinji Said Ahmed Hussein. Salamu alaikum Suraya Ismaila. Assalamu alaikum mwanamsho wangu Mama Munir Jibril Muhammad. Assalamu alaikum Ali Yusuf Muhammad Said Yusuf fundi wangu Ustadh. Assalamu alaikum Said Ahmed Hussein. Assalamu alaikum amfikiru kaya ngarengaoze salamu za huwa njiao nganufanywe jitihadi neso maharaka shahade hali yoyo Nasla Rashid Abdallah. Assalamu alaikum Anwar Abdullah. Assalamu alaikum Salim Ahmed Madi. Assalamu alaikum Abdallah Madi Salim Abdallah Madi. Assalamu alaikum Nakshi. Salamu alaikum mwanama Amin Rajua mwanashe wangu. Salamu alaikum Ali Abdallah Ambassadori. Salamu alaikum mtukuf. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa shafiana wa maulana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Kozi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatika ondo na tsawanjita mkeinu ano wajundo bonze mwe Komor ngari halawe manzo hamnyezi Mungu jala aiza riombe Mungu wa harumwa wa Komori onsipia hoji mlifu wa maleka ondo walio rowali onda aniro alo bonze mnyezi Mungu ya rokowe yaritoe harmaze taabuzu ndo masiwa na minga mwandiso ya direct yangu yenu haumsalimuni nimwambie na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanama wa Komori watukufu wazalendo haina mahale kaundo mlio titsawos kwa lewo yinu baada muda natsunda bahati la jarawani sambabi ezijirio harma ensi nirejeibanu kwa leo ilirjer juseji haruma mada nzima ikao yonde mada ya hashirisho wenje makati ya mwiso yanu nande zendongo za rijiria uharmensi ya Komor za husiana ne mwana hatu Ahmed Abdu ya ujulihani hoheshe fumbo shafanu ya lawaharu mwao mji mtukufu mengoni mwe mji mtukufu ya he Komor nando mjwa wa Salimani etsandra kawe hadisi nuu ngetao wino ngelatsoma areu harumwe mabango yanu husiana neza ajiri hezo nongwe kao hazifanya husiana na mbaba Lukman ikawe makati yanu mwananyasi inge Allah rehem ebenge abo kwezi wa Komori ngamjo buhu wa mishilimi njibanu ikao mitsi na ubabatsa ngamjo hamba izo nijuao na zaprene nuonese zera iza hangu haruma fikra hamada yinu na kafaha linu ikao lijiria wana wa Komori waima hu kabla rahane jakati monesane zilio hombani kao besenga bwazijuao ngabwatso ujua nezilio ankuru makati yanu harumaze nongozinu pia na mniruhusu mina anyiritanganyihe ribeo mhono watanga uharumaze fami zahe mwanashe watuoi mwana hatu Ahmed Abdu yaka Juliani aheshe fumbo shafanu
ikao hafuha umri wa maha 22 uharumwa mji wa Salimani ikao haralwe daraki rambe kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun imwananyasi oyi hadhulumiwa haralwe daraki ya hahe ne yemafavalu rijosu butirambe warenga ensi ikao shetendo shinushi jiri uharumwa mahala njomvumbuliani ban wenji wa hanyu watuhumu baina ya Beti Salama na Vwaju wa ima hungarjwa kaya ile pindali bali walija harumwa mji wa Salimani yetsandaya rejaridzi kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa ima hukabla rahane jabu wanaende zambabi za habari zangu zin baada rabiomu atanga uharumwe fami uharumwa mji wa Salimani yetsandaya uharumwa ensi ya Komor kamil na hususan de mashababi kao homusizoni hunu rangweye zinika ansi ye mahayinu ya husuya na mahayishirini na miili uhunda mahayishirini na mitanu wa shababi wongolo lao ito hawinji no wandu warenga ensi ya hatu izoka batutu ziju makatata ngarujuzi sauka evan zabarindi ni watsingo hanza wake ensi haruman roba za wana wa mahayishirini do wa warehitwa zonongo izokwezi karna ujauzijibu shangaru wa honti ziozo Mwenyezi Mungu ndiye mwenye jawabu ukande joka wanamza maudunso wa kiyama. Shana mdiruhu suwa jauri toe Fatiha. Ruombe Mungu haukaya oharuma le balajiri nupiye mananyasi o yarola hitwa manatu oi. Shanga bafanyo arrestation zinji oharuma mji wa Salimani. Rangu juzi hiyo wandu watimizi watsanu waka warengwa ne hifadhi hari yambao hifadhi shasi karje kubali. Wandu wanua jawarete rangu mwanamsho mbaba fanu rangu yembaba wae yemwanasho wa fanu yakana ulona maha 12 na mwanamsho hahe na mwana mshwahe wandu wao wakawara maswapia shawende warejeziwa enswabili usiku wa jana yemwana mshwa mbaba fanu uparwa Mahamudu Ahamada ikaule foto lahe tilipartage wa harma Facebook yangu hiyo hajawa jau hakamatiwa harengwa halawa hata haba hainu kajachililiwa twarwa moji njingilo hasibabu ndezajiri ya mwana hatufanu zefami wakaribu nahe henu mrungozwani ye nge harumwa twarwamo na utsaharombe dua Mwenyezi Mungu ajalie mwana woi mwana nyasi woi mwana she watu woi Mwenyezi Mungu ajalie kwa hano aliyohandani nge na mumnono Mwenyezi Mungu arikusude kheri ya mwana woi alejeziwa ya rejeo wa mzaya haukeni za kaufanyishiha wajozo wakaufanya wajwanizo warenda warihizedi ngohi zefami zinu zibaki no msiba wa hao raore mesilamu rowako za nezarendeha shawatsi dunge waja utaterer oharuma yefami yahe emana hatuoi wajaheni wakati watsodwarete wandu no warejeza no warenga hatemakati yanu ye mwana woi efami yahe kwa tujwange mrindini kwa tujwa hakika hafungwa malanda hubi zenongo hizo la dhimari habili mwambia ninyi wa Komorukaya ye makati yanu rahane jakati ibuwaso afi ezane hansi banu do mwambia nukaya ye mwana mshe wamba banka abu wafanu ukawonde mbaba akaena fanu mlelo harengwara ngujana efamia hata haba hai mwana wika jalejeziwa na iyo parwa Mahamudu Ahamada henu anzu ya mrangu we foto ngujojo hendari mwe profili yangu ya partage ye posto na itiabu rangu jana ili rihashirishe shele kando atomo na mahala hauha hati hutsulo kaharu alangondo bahanu baba no aba hasonsi pia mdunge na harara hezi jirio nezajiri uondo pande uwa watukufu shanga mjorejei haukanga mina risala ya hanguno mjiwa Salimani nanzoni toebanu mahususu duandu wahimilia le jamvi lambaba Lukumani kwezi wananyasi watukufu zenongo zajiri zinu zindongo zolani halisi ngamina wanama wahusiana nembwana siwe njishatsi wono waone sa usikitifu wakondaneshe tendo ashafanyishi hane mwana hatuoi wardi wakondane tena nezarendo ano wandu wambaba Lukumani handani mimi ngamkomtane ngamlaani hajiku zenongoza kikufari ikao zoka zifana na mrisilamu za tuanzi wa harumo silamu za rendo ano wandu wa mbaba Lukumani
yani do wanadamu warenge volonté ne determination ya ujika uswa sura za kinyama no hata hiyo warendeshe tendo iziro shaka ufanywe mwana hatufanu hasibabu ndezenongwe kao zijiri baina hahe na mbabalu kumanu. Mwambia nukanga mjofanya description yahe na mnafanu ya torture wataje ala uduniani gamtsao swama harumwaze fami haukaya yotsi nyangu shangio wajibu ridone sa ilowa komoriba wadoshinda hawinji wejua za barindi niri lo asharne no wandu wanu warengensi waende sao heze twabie kaundo wazirendao ondo mahususu ya handa ya honesa ebenge ya bukozi watukufu gamlaani haukaya zenongo za jirizila uharumansi kao ngabo sharia na ike ya Kiislamu na ike ya kikafiri uharumansi kao hakika ngabo ndongoza nzozi benuhe ze circonstances za fanyilo afanu hata jala we duniani ilati de daraja nena mna kaubidi zifanyishie ebenge abo handani do hanzari juzo wa komori wake hashiri waelewe ukaye namne mwana hatu ya ralwa hicho handani ne daraja hezo nongo heli zabira mimi binafsi ngankondane hanzi yankuza nongo zila nuone sokaya shilati tonda ufanyishiha ilati twabia ya ufanyishiha gamdengo wakati saminga mjo dakika ngarendelea watukufu ebenge abwezo nanzanonese dokaya zenongo zino heli zajiri wanama watukufu wa Komor ngarilanganio haji kuu zenongo zinu ikao doye sirikali ya mbaba lukumani ya renda shetondo iziro ikao uharumo wandu warendo azitondo aziziro wakautolwa dunia nine zinu kabati yao na adhabu hamade mwana hatuoi Mwenyezi Mungu jomrehemu ikenge harumu mbebe makati yanu haukaha dhulumlo haralwe daraki uharuma ukonda ne haruma zenongo ikao wajawu ngazambao kaya imana hazirende zinangu jolani ukaya karitsi haruma dunia na dini ya ukaya mruya jidetermine nde afanye ndongo fulani shaizo wajawu wanduzi sa sababu nuzulu ezinu zija hendi haukaya yensu muslimu yaralwa hitwa mwishia hizo waziri wa heze habari za ndani wa hele jamvi ya hambari la legitime defense wahundu pretexte za hao ili wajidefende inunde yezikao ke japaro kubaluka irende nai kwa japaro rwa hitwa wazifanya zende ki namna yokaya manadamu ya kubaluka zenongo zinu ke jabidizi ke daraja ila shawo haksantue wohoneya hata kwa japaro enda tangani hawaone se daraja ukabanze nongozinu rifanya nai na bongo ajawezo wakaufanya hamada zibi hamade za kaujiri harumo wakati wahembaba mbatsa ya rongwa juzi ya joka harende nai noyenda atayarudi yahe ya yatsahaso amaha ngarjojo kubali ngarjojo arke karkubali shaha kubalu kabwa jiri erer sheza lewo zinuzi janziro utaka wowo kwa tsukubalu kaba nuwo urenda nai ebenge banu mwanadamu zankli za hatu ne pasiansi ya hatu yoti sawa yonde maneka obao usikwa lewo rijari wono mwana mnaijana shababi halisi kabisa ikawo ye motivation yahe yimbakishia kojoshinda yejuwe haukaya hasaro le daraki haina mwanadamu ndo yazingaro aba hayambwa ngufungwa haungube haruma namna ya audition yo namna yotwanza warudi wadhulumu wasaya sho wakati yabidi warengo wakati pia wahense mwana wola yaishiliwa yambema anafanya zila benge ngabo tuhuma la ndongozi njiwa rwamba oka ambeseba ndabo ya tolo na jeishi ambesaka hona tabo jeishini ambeseba la fulani ambeseza ndehula izo pia beni joka hamba wongu twanza abuhuwe mshilia tso hujua shahakikatan wawo chendo walo ma responsable wa he enquête ya jokebula harumema na woi naongo ajowe mana wazifanya yebenge abo zonanzona bebanu kwezi watukufu dohone saukaya karina ujwamba ukaya karina ulanga nitendo ashakifujari shajwanza jifanywa hini mwanadamu Islamu no karitwanza lelo ane halini karitwanza nsi yatu ibake haliyo
karitwanze ni joka uroha doka na harara ukaya vanaba haensise budiwa heni mdungu jojofanya zwanzao henu tsujiwa na mra wenu tina ulona probleme na mdungu jojofanya jau atide hadi shanga nzao zendongoza ndebo msihujuu ya nsingio na bezwe ya mishinzi ya utsongeze amani ya kajuzi twabia hamada zinu mfano mwana ya jivolonte ya bengu fanyo ndongo hamada zila emana za tsukarmwe mara isiwabira bonga bo sababu emana za jaru mawo ya bonga bo sababu combien yeye wa yembaba Lukumani yamba hadejue atanta na tentative za assassina yanzafanyiwa ema ministri je sais pas quoi hasibabu indi ranguba la taleo ya tsungwamba hadejue yabo ngabo sababu rekazo za kweli rokazo za nrabo raleo zako jazike za kweli shaizo pia zikaulao hanyanya eno anduwa mhimilia yawebidike harutadi habunguza mwendo shatsanzaneleze banuka rjajari tsimbulie rijaru ridiruwe shelezi za ukaba hayensubii iwaekeza na mkeha shiribwa komori mwishie ze mesaji na boban leo yensubi yekeza le jamvi siko ulo na harara ukabala kwenda wawe fanu wamfanye zenongozila ikebala ngwari to tereri wondo wani kwa namna ya honesi wandongo ya bidi warutadi waelewe nanga mfikiruka belu o harumaye diskuri ya itoa jana hasangwe ndo nweleo kange en danger yeno ananya pia heza ajirizila yeso na nzona behindi mbaba Lukumani haribelia namna ya bonelo ya huwa Komori haribelia namna ya umenase wa Komori ze diskuru za hata zinu za kwenda za ajiri juzi agwarehe majare se Mungu ngabo mbengoni mweze diskuru za heza halezi sisiwa ilaikande ejuma riwono botasi zanzi harongo wae hambaka tina mruya mrao wala watike mrujo paro mrisiza zilaze ndezi mhundu harumo mji wa Saliman yabomi mitsi jabana ntankwe mwana Mkomori mwana ya joka mwana wa azali habo ya kaeba na mbaba hanguma hashamitsi mwana hae wala nsuombea nikena mbaba ujokanezo twabia za shami mruo kabana Lukumani na Fatihu ni mwambi ukaya yelewa ba habahu sahwelewa rahanzara kujanza wala kartulinda diskuru juma banu ujeume nasa ukaya ye kibri sepuha obahanulu yabaha ngawe namna yotsa shahada haukaya na tamru ya urungwa fulo joka sababu mruhafu ilofu n'en parlons plus ezagir rehwambi yombaba Lukumani ukaya hudharao wa Komori haku huwaone ya haku hukiri Mungu haku hukaujona jumo wingu zondi zorjo subutiru hambie hizo akahonea na vanu wa binadamu unusime silamu ze mifanori jodo renga ndezahe nabi wa hatu nchu aminukao haruma wanduwa ndungo vanu ikango ojana na mengo mitsanu na wararu ye janana ya kwa jaona ze kiswa zahe ze filmu zahe mitume mahususu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekabajaka makafiru wenda bopanga juu wasa mtume wa muue wasa arenye ani danu mabwibwi anu Mnyezi Mungu yasisa mabwibwi ya banda zondu wala watu shindo jokabala mtume ngo panga ni hula wamua ezile yazipangago ndo Mnyezi Mungu yekari jawona namna yokarika abantu riwano zenkodo zahe makafiru ne mesilamu ye makafiru waka ukame njihali sirahane mesilamu no Mnyezi Mungu yakanza be mesilamu zemvu wa wauwe washindi wa wauwa ezila timifano ya udunga yeka msiba nuba Komori kamjawona le 11 septembre 2021 nsoshela la wi amfikiri la 2001 yeka mjawona kaya Ben Laden hakausa avio za Marekani wizo zende ziremeze turu za Marekani wando wa ra teknoloji ra securite ra heni bandongo pia ngwa wosoni no hende hajomoa hawa milioni na milioni zana da Marekani aizo zoka zuso mo bombaba Lukumani wamruti na hata shitima utina hata mbandongo Mnyezi Mungu yako jahwenese c'était en 2001 marahaba menji Mnyezi Mungu yako jahwenese hukasalimani yetsandaya hukanema jeshi ya hobirowe jidainao yayo wahuimilia karijajuwe mana wola hala ndabi ngarujwamba ilanrume komri ya jomsaribi ya ukenge handria hadisiena mruleso alalila heyankili ya hangu yengea gwarehemwe hadisiinu ya jini ke motivation ya hewae personnellement de fani yengatso kahe nongona benge mananya ujirani hajoka hazilora hajazifanya haukaka batsi mbaba hanulewo walo platform
hawandu wailiwa hadisiyo watsomru ya tulabo hari yabwe kati lukuma nitile introduise infiltre yabwe yotsoka wofatihu haumbaba hewaye haumzaza hahe hauwanu wa mawari ya wahe pia walo mijini yabwe mana wola enge handi haka nefikrele na mru lazima hukajajoka hawaswila joka hazingarwa hauazala joka hazilwa hakakende saliman haukazi jojula ukaya banunga bonongoza preparewa zijezunde azali saliman embabyonga amin na mbabalu kumani waengu juo nemana lo traumatizata haba harizamba uzini yatwanza yeshe mwangobu udisiwa yatwanza yeshe belidihe dabo yatsuka ujwazi la zilahanda hubo huja olati bani hahera jwamboka Ibrahim papa hansambwe ya mjuwaru male jeishi yalona namna ushida matenye olati General Salimu warijwa ukange na galozaha junge na experience yoshindai mawane nae olati lieutenant Rafiki olati mru ofisiye tsoka yonsi olati komanda feso alimguna mrehemu ya kahumra ukayangu jorohende ya muwe olati bapale wa mkazo kangu joka ufanya kudeta shama na wa 22 ans ikawo hafanya akajandarmu mahamili bahi haroha wahata hodisaya saweka jahia somando shamnyezi Mungu haka ujaone soka ya banu mwanadamu kadoka na kibri zinuka jajari simbulie karjajari rambezindwa jina shari jari wone soka mrunado amino wingu hunu mruyari da kubaluka banensinu ngabwandu atabi hao baneza jiri zila zabwa rehemu balaba zarwa rehemu zila zilobo bande juma tisha komori ijomkini hangizo zinji haukaka ritsu jowa ivaze mongo wangabi karitsu jowa tabi haonga wangabi ye mwana wairishi ya ukaya halala harume pale ya mavinguni hajuhatsu halisa wade wachafuka wahitswa ngabambawo zinji ye haka utorturewa ye haka ufanya ndongo zindwa jina ye sababu ya heze ndongo zila hindi ye za motive hindi na efundi watu sedi haru na hazamba ukahamono wasalwela hanswiri hakansaru mahiri hukansaru masheri shwabi ramba obanu abo salimina hamba abanu mfumo mbabi banu ngenjone leo nendao yabo hizo pia mbabalu kumani wayende yamba ukaya hahibize voti na zila Mwenyezi Mungu ya mumbia yabo zinu pia wako morivao ngunde yakaubesa kaumba ukaya leo inungo jwe kibri yaho inu ije ipuhe ujuo kaba numruka juonea tsindo wanadamu ko jwamba Mwenyezi Mungu haukae kibrika haju yele wenu ni wandume milazali njida yo na jeishi njida yo na mvuzamali njida yo na mvuzana adamu ema anazila za tushinda za hundanzia mbabalu kumaniwa yambaye karimru ya tushinda bwe mwana ola ya mwimilia boko kaja mtola shonde heli reshia yeshonde kaja shitowa omando shatende hamreme yema na mbabalu kumani ya tsudi bendi yema na atsunda mvuboko wo moto atari wono jirma hemoto yoti jirma ukambabalu kumani kange na mvukaja jom sasani yema na azali ya tsumaji difanyi bala hindi yare moto la msisabonsiwa ya pareje shiwa jwa mzingara shayare mwa hata umisoba kautolwa shononde yamba hata hatulwa shozungoni yabo nganzo ya kubalukaya kati nazo jayambo wako moritsena kabati namna yo jabanumru ajijazize mvuya tsonizo hauya jine ndo kayende mjuma wandu watsonuo nganzo ya kubalukale woyinu ye kibri isaipuha obahanu ya luyaba hange harmotsomba dua haukayaze ndongo Mwenyezi Mungu wako jamo nesewa yokaya zila tideheli mraka obala ubinadamu hutenda wanadamu ngabo watabi hao lo inungaro nonzuani ngabo warondo onsoholeza wola ngabo watimbonga monsa hankuzala tiwa ngaro nao helo binadamu liyo wanao lo apia wetsi munyuhe ya tanke raisi utsahe namna ya mahafira ya utsaha uende tangani we ani utakabari watsoda iwenda mbio shazo ndongolo nizo ni wakati wa hea hewe meni joni fanya jamjo faja yeza gwarehem emana watu ronesendi vano abaheka haya mbandongo wongu tsamba ndongo ajijibize shaha saha pule kibri katina mbandongo yekahombiwo kangwendo izo Mwenyezi Mungu sindasi sidel kotwaro sinel jwa usiku yekahamba ngukona mo shaze diskuru zaho aba hawe jayabo dotsa haswamaha na unyamiza sahaswamaha na unyamiza haukayaze ndongozi jijehali la ilarko jarone kisiwa yekiburi ya hwesepu hainde alahulia ulonyo bet salama barambi wao kaya ngawe na alahulia haukaya kuja kaulinda zila azilo jozilinda ekahudunguze kiswa za mtumelizo na babanu maadui wanza wa Mungu watu kaubirana neja watu kahumono kabalo landai no wenda wa mtsashe wanu watu kahumona no yasi uhatu shindo jokabala ngebala zenongo izopia bidike kakweli yedinunungwe kubali ngo kubali no wingu ibidujo ka usiku ngo jonda mrungu jo udhuru na kuna ujo halandabi yejeshi yaho kejaka yabo
yema nensu ila atu shinda udunga ata hamande helika hudunga ato msirini ihondo msirini ngabo majeshi wa konji hata nezenkabo emo barazani hulada honi kabatsa ata mndu ya shinda hunde hikma okaya vanura isi kelkeswa kabajahari skizeronga bidori mdunga ato msutuni na ihoda honi shamnyezi Mungu akawambia kensilo kanga mkao hule tindo kanga mkao hule ngujore mahata ngemparo shinda mvunze mwango mje mtsahe izonde zajiri ebenge banu izori jarusi yane banuri mwambieni kaza nongozonda mbaba lukumane makati yanu ngena lahulia yanuma chachari yalono andwa hahe shaha wabwahi na modemeshe diskuru ya belu yambwe mafundi waombeze duwa wase amani balawo nsipia wasawele wakaboro nombaba lukumane yaulona majeshi wa mbiri ya 24 sur 24 yalona mayezari drone yalona tijindo wendini oandwa opia watojo uzusiwa wa infiltre hamnamwa na wa mahaishiri na mili yenda ya mrenda zila fakefa belu jendo na mna gardi korolo na pea fakefa hume dimsedi ya ujendo batina mbandongo fakefa waziri fulani ewa ondo waje kwa watojo uzubilo malaoni wa wabihwa hawa pariswa wahibwa henu sikungu ajitembele yao ngwa jo Dar es Salaam ngwa jo Faransa ngwa Komori wiho yonde sayo wiyo ebenge mima taxiparoza mbabanuka sisi kweli ngarongo wao si wandwa daula haki shabanu heni jo kafanya motivation siku zanongozi jo humja nge haruma tangabu ngujitole yono wenji wavuke wata si karnahu mjua karnahu mwela karnahu mfikiri dazinu za jasinu ebenge kozi wa Komori yondio natsokanza nifanya rapeli harumale jamvi ni wambioka eabaka zijasomesa yabaka mjele wanyu wandu mwemwe jujusiza makurunundu yele jeshi kalitsi kandaani yekalitsi lona lebeti salama yekamjali samba za monziani pia liruwao ye juzije zila zatu jiru ila tsikiburu yonda mafanye zile keha mabala ngamditao harumu harara haukaze mfyo za heni mzima izosa zihansiwa banutsido kamwede mrenge fani Mungu ambidi kumenansanu njana yenso abili kebalanga manzoma ne sokeni jondo tantezinu ngujo wona sisi karjajo azila yabweni lo nazindwa jina kartu mjua do sokeni de hijanyinga mjodore ngazeku haukazi nungazijao handongo izode zonongo nanzoni le yesebanu harumale alalina ninjie mbabi nuonese wo laanifu no adui wafanyishiha uharumema na woi baada zenongo za jirizinu wa Komori waziju mixi na ubamba mamjo haba izonju wao nazishia zahabwa nizo wandu wazoa zikome nemana walwe harara wandu watsingwaretwa salimani ya hadisindo kabwa Komori banwema na woi karino jo urengea ziyambabalu kumanation de shike kashinji ya marabili rambeola nge euro rirensi rikeka rambe mwana woi ewe ya asuli yahe hinrifanu woi mrindi oharumazeno ngoza usiana nelebala jiruline maiti ya mbaya hatu Sharifu Hamadi do humjuzanu kabanu muftil akubari woi gwanza wabandaza ukabanu azali ya hakika harumweza ajiri hatsonji yo handu za mufuti harudaru wa hitwa baade maiti ya kayabo hata maiti ya biloda honi zondeze kweli haukabwa Komori na mshide mjokaya Ahmed Abdu wa yujula hafanu mjuhu wa Sedil Mufti Abubakar Said Abdillahi wa yimjuhu wahe oti wanrabo haukaya yembaba yazaya yemzadze wahe mana wa yaulaya yembaba yazaya yani yembaye asli direct wafanu waide mananya wa Abubakar Said Abdillahi yauparwa Hamada Said wa Abdillahi mwananya wa Abubakar Said Abdillahi yaboka batina mna mkomoratso helewa yemane mwana wa yashinda hunre furswa yanjiata wasila zalo banu yakaya dabo yakaho mahala wake mayiti hunundo handu zahe shaheni mduka jajo hunra furswa yashinde yanjie hata bahia je yasilo banu baba lukumana aliyo bahia fanya ndongo hamanda zila shemane mwana woi yajua ya hunre furswa yenda to sutuni mahaleka okara isinge waha namna ya bar yani ya zoni kamruka junjia shaema na ajwa ya njia dabo yakahundo handu huze hauka Sheikh Sharifu Hamadi wo yakalole mwana mshwa mufti ya fariki mbabalu kumani ya kwenda iho hele tanga wo ibahe wo yishimeji wa mbaye wa fan hauka Hamada Said Abdillah na Abubakar Said Abdillah yabole wo Sheikh Abubakar Said Abdillah kana ujauhane mjuhu nganzo ya subutia ambe ukayatsimili ya azali yarende mjuhu wangu zila yanitsanganyizize na shimeji wangu wadungane wafe yonga ibunziro ya jiri haukayo shingazi janro amboka ya hotangani ufu mru subhanallah Mwenyezi Mungu narbe hatima njema rido naziri sawo
yabwe hakika Mwenyezi Mungu Sheikh Abubakar Said Abdullahi Mufti hadzihishime wahe hadungu ya wazi hine mjuhu ya mjuhu haulani dobi haulani azali ya azali afanyaje azali hendo tangani hende harwa hichwa yabo sihamba zenongo izongo anzosi bandaziwa shabarengwa mndu ya hezo abo juu ya dwambo kaye ero bahato muhoneshono de shimreme halafu warensiwo la mjuhu wa Mufti kao woijawadi sedame di shekhi woyarungane shono de nifanu woyihalole mana wasedi Mufti shawumri ya jalole manaho ya mjuhu waho koyende damu ya asli ya mjuhu waho manahe mananyu mjuhu wahe mananyu ngabo juma hizo zanongo zose ndezijiri henamna hiyo ye mwana woyi ngai mkinishao kaya habiri hodi ngoni da prezo rambiwa hanjia hodahoni hendo mtsutuni mbabalu kumani wakahar mazedua kabajaka hata mru yabo Mwenyezi Mungu akausiresisi yahe yesiri yahe hamreme rangu kajatoa shono de hamreme rangu baada ya mreme ngeha koto shono de ya mrunge bwetswa juu ngeselando tsahakadwa bili habanu bwasaya ye mruoye interpozo mhono yonde manara nzora mberangu Junaidi rango wandu wa mbabalu kumani wanzwa ambo ka hakozaleje nsikensi banu mfente banu sisi izonjoka ujibu mameda yoyi procureur Junaidi harumaye yendini yahe ngamjoza mbabanu shanga nzomwe lokaba nandu pia ngo unankile zajiri pia nga wandu wakabo kwaja haumwende mwawawe na mtsenda marengo wandu wako msuti ni pia mwawe babanga bajoka ngabo mzima mbesajiri na marenge mwafungi shanga nzomkuba lukamba balu kumani haremwa ne moto yeshono ndeshinjia hoitswani bo mandoni yinu yabili yaka interpose wa d'après information rambiwa yinu yabili sheya handani ende yemoto Mwenyezi Mungu amsisiza obwe yakahakaje ishibenge kajabitsa wakati hajuo kamkini haike presidange na jile bahatsa hoitswani badala yomrema rumwe jile shonde shisote izo kartujua almuradia ye motivation yahe handani ngarjoka harumwe zungo zamana da mwezi nje zirajindwe fuban demba kajahunra enamna yo kamreme hombani na ngarambilo kambabalu kumani hakana jile kontrobali yabola vimejombi se shonode shemo to hamsible rangu hoitswani nsujua hanamna ya strategia ya wankli ya ukayihongu joshinda masome ilibahe ya perte conscience ya jojo masheve kartsujua gartsungwamba kosontipe nungu tsona za filmu karitujua zazi almuradi karitujua yonde na Mwenyezi Mungu bahe ya umbokaza ngondo zajiri almuradi ngabo surso kambabalu kumani hakoza shehitswa batinaza antecedent medico zahe walo ambao kange na wade wa sukari ikawa bobangu zijilolo kana uziro shasi singara nzora mbe wa procureur Junaidi kaya kamna ujuara nyiro andu wa Beti Salam makoto wa information kazalika jakoza ku mabendrabo parce que azali ruwana nsu yafanya malez vagali mvuni ho universite yenso abila tsojwa ndo maulidani ya mvuni ngari juawe la kibri no bonezi wa hemru yukaye ngeka jakoza hajokenso abili hakarmwe maulida nsujini hawuya mfumbili mahamba nyonsi pio kangu jokarmwe maulida serikali rijoka rimono maulida na serikali haujana wake maulida mitsami huli mjini rijoka rimono maulida na mitsami huli uko hondo ha guverneri ihondo hema na hea dola shaka tina baha miendao bali hata zendeza riwone waziri wa habari za bonze zahe ndio ya mrepresentant Nations Unies harma Assemblée Générale yabonga nzo wa Komori watihadalwa mbabalu kumani ngena susi mbili ngene susi ya hesante bo ya kaharemwa ngene susi ya la hulia ya ukaya zenongozi lawo izo zimtraumatize zimtawadaroho ngarambyo takatso anza yeshemradise yetso shamradisa banata bahate magardiko rwahe yera hakati no aminifu nawo heza jiri na jomkin hoka ila kiburi ya hende amba watsinjondani bani jomkinu kawanza wanjiamba na mtsobaki bonza ya jinike confiance boza umbani mguzendo za rendehe hende yabo lewo yinu mbabalu kumani katwanza adise na mru katwanza yelala abwandu ngajenda abwa mlaulie mtishe jawu shanga bwe namna hiyo nokaya baneka Beti Salam abakishana na information wandrabo yaboka batsi tuhuma sojo hambwa yabo rezilo kweli rezilo ndrabo zoso jodo hambwa bila paka mpara mabeza kweli gabwambo haruhange maroko ngabwamba haruhange malahundo jina ngabwamba nge Beti Salam abajibanda zakatwanza one wandu izo ni mnungu jojo hamba ukeza kweli kazi jamba rejei wa yuamba procureur Junaidi yakahamba masakala ya hijuzi rumambe Junaidi kaya bomze vanu wewe wandu pia tangwa tsingoho na sinema ngwa wele wao
na bazone ziri sawo tindo kangorongo shizungu shandabu wakani sikungo tsamba shizungu shandabu ritsojo anzo doambe shikomora tautsoshi jua shande namna uona mabala kweli ngwambo kweli hauna ila okanga ni mabandi na mtsenda mahambezi bire rambe hali yoko garjo diwazi shangara nzoru hambio kaya yankli ya haho junaidi ikanga wena wana bongo wa ridiculize haukasi si wanadamu haila namna rijwawo wadi wahan rangwe safani ya zingaro ritsojo kaka na ujana mo yonga mumnadhirione kanga sandu jana banu yemengo minane waka ujuo kema na ola owasalimani wao watsojo kaho rejeifanu na mo izondabu haukayo wazingaro wa hawidzi wazingaro he politiki ya ndrabo wazingaro he jau watsingo jama binda ye juuze mwana yamba hatenye dictateur yabori kaulinda karja kaulinda rero manadamu ujoka kamili bahia jamba namo no yebenge ho jambo ka halaziwa halalo shumbani harmwe selili yahe o selili hendwenda juswa hondi hanyongoha bujinai yebanu nyimdazo kale pinda kamna kaulisi sabarini shanga mjoko janilo hao yabo mfikirukezo hamba manadamu donyongo hayongu he namna yongo hayo njoka uzambaba nizoreshia na heni rijo hamba benge kaziti certifia izo pie madwa manandanyi haukara ngwe sama disinformation yandabu procureur wa kamili ya juwa weza azidi za hundema no lapia ni juwa ukela ndongo watwanzishi wa wamba wambe ya kutsono kazi la zondrazaliwa wamba presida haho ya webo jina idiwendo bika wozila kazi na ujwa hundra wetsondoro homa kama iho hundu mraure megara wa huwa wafanya ndongo ngojo kahamba banyi kamtsoshela mwiso yemana haulaya yizo kabati yaka mjinga kaulinda zila ukaya fanura ngwesa parisi wakanoja namo na banu warudi bala information ka baniye fanwa wa hendo tawa banu wandu wamboka ha maîtrisane le jeishinga bwamba no le jeishi kwa jahi wa maîtriser hawahi hendo tawa shahundu ndo mzingara ranya karjashinda ra par information ra vérifier de manière so uyamba ha officiel ban hakanga bwamba persone jeishi shanga bwamba no hatejeshi wa jokodanza waje bala fanwa wa hendo tawa shabwensu yamba lewo ngabo mndu mzima uharumo wandu wa mbaba lukumani wa julihani hao denda mbio ya mzingara azi verifie kazi ja verifie izo karna uja uzitimizi haukayangara nzordoka na sources zilo fiable shasi uja uvuriza e dossier iko hawanido jenda wandu waje wa ikontrole wambejo kwela uzondabu shazi baki hena mnayo ukaya zendongo procureur wa hamba majagala ngarambawe namne mwana tu ya dhulumiwa haukayanga sina mwana hatu mbuvuni wamba aimani ya chilwa sasheni ya beho hao ngasina mwana hatu wamba muslimu ya ulilwa salimani ya babo ya rema bali harika ushindana nabwe wamba ila namna ya legitime defense zihisa yabo ngasine mwana nyasiba pale hadhulumiwa hendazu haneze nguo na wangabir joka hamba karna ushinda ruwazize Mungu shangara nzori mambio nuka ya ze torture za hundra mwana hatu oi izo raishia nezasa zambaru mazerezo maishi ya nyonsi pia ze video hatangabo mwananya wafanu ya rongo walewo hauziro ya wonesa ukaya zenongo zarondwe mwananya he kati namna ya tengwe mbidi la dhimangabo siku harumowa na wazali bahata Abubakari mufti wo mjomba he no hamba esafaralo inu kati mjomba haukaye mpani sangabo zijo ujiri li fanu ya rola hitwa haukayanga bwandu kafanu habaliwa hende Betsalam Jomkinu hokezo kweli hasiswa Betsalam wakati ya zingara wiyo gardo reprochamba ba lukumani mbea Betsalam wala wata wandu waonesoka lukumani hone haye njaiho masihu na ihoti malabida njie manaka tufeze parti ne gardo reprochamba ba shangene la namna ya ujira ya hayokaya kama nange waraisi ngufanyezo anzao ya ujonja mahala ngaya mbao rizionoza anzoharu martikli ukaya hanjaiho masihu zionesi abansano ke mana waka harma mbada ngujo mrehemu ke makafa yao na haono duniani wandu wamba ari majirani wetsanda mjini wakahuishi mbada hema na wema sihu yema hiyo ne heli akaokoza shema na woyi ho mahala swafi rekahafia beti salama sho mahala ya ambulance no mahala ya koria kaya no mahala hatimishiha voaju yo source lo verifiate ambulance ya kombalenda salimani ila wavwaju na vwaju hunu kaka mtu jua hundo harendeha ye prison ku ya heni mwanzo wa dhuluma zaidi izonga bwa komoratso jua rini kwa source lo verifie kale da hola vwaju ilo lende lifanywa namna ikawa tehondi harshimeti ya kabewa hareni mri arengwa atilwa kagu
ati wakagule tswani asiswa mkoba bala handani ngube hwavaju wa izole how determine la namna ukaye mrungu jo ufaiho wa mreme bali zitidihe wanduwa tishes joka hamba ihondo mahala wakahenda warasheve mwana woyi mwana woyi hadhulumiwa haukaba de torture yafanyiwayo pia myishi ya jana ukaya harema bali bodingo juu hapariswana bali mbilibwe fuba juu hapula ye shosha uso hapula ye mbua hahezwa shonende hodingoni zenongo izopia batinemi ndu yamba yungula mabaja yo maili yatinzo hazononde mwana mshwa ani mwananya mwana mshwa mbaba ani mwananya akafanya video leo de yaka determine izopia wadzimani zorazisha rangu jana ze torture izopia zihundu mwana woi haruma wakati mziro ikao rijua deja ukaya mwana kana uvuka sha damu yamba iroho mbuani ya roho mashishioni le shisho lambali pariswali tafadiwa neze bali mbeli yare mabwefu baju niyo yarema hodingoni neshono de shahezwa hodingoni noka hata eshosha usoshi pulwa kufuri kao Allahu yaalamu nyezi mguwa yeche de jolibadia haukazi inu twabie kao wanadamu amba wakauzifanya ikaze nongo izozi hakikishia yabo wasa wala waharmo silamu yabo komori nga sinaondo atoa wanadamu yabona mblojo ale okara ngule okomori nga sina makalimbani no hata wao ngabo zonika wo kwatushe yabo izo karjajari fanye peur izo karjajari jerambe nongo ndini izo rijari kalifishe mwone combien de fois namna wo binadamu no wanadamu waliolewo mahususu wala ndu mabari wondo wabidi warihifadhi no izo chitwa biaza ufana haizo harumaze nongo nambaba nupia wakomor gamanzo mjokaya yensisa irenge amplori ndwa jina na mwanadamu huyu shamba nongo sisi liloba anuri himidi yao dabo yakao la yakaurone ndushitso hindu wole kao harengo wakomori pia wadharau wole kao ngujono juma te ya mumba lewo yinu katina zo jarambe tena yeka havuku yeka kajavuka shanga sina tamaokaya heni rongwa jwamba tengoni lewo sito jodoma biensu fanu ya hima kahumdenda zinu noeka haka na mvuha jokema wana ndojo ko wana wano eka kweli ngwa jarmeyo bolukumani wamba husomo jaishi ufanyo boxen usiku waparsa moto hamado la benge mwana ho umana shewaho muhimisola kuru ya vwaju uteze gawambe mariwane umremata umnambu ata benge ngojo kwa muafe shamtitsodo jile wanana mna yo torture namna ya wadui mroe hitswa halafika bonga mjone sona mvu na mwende wakati mfanya hizo wanada mwaka ufanya harumana mna ujonesa benge zelongo na kanzana be kanzana lezo wakomori wajueza jirema na hatu wajueza azidi ngarombo mnyezi mguye nsibadilihe ilizitendo jazinu zitido jirata zitongezo wanawala wa duniani haukaka jajombe yafanu yafanyeshe tendo ashila zila tulongozo kabanu ngari heo bandi jibiwe wala mtishebo na mbo izo mfikru kabonga saru mafuraha haukafa na jokaba hange na maisha mando jina nge haruma maisha ya honeso wa mzanjema woyimri kaungar jwawe aslu kefami kwa jaka ulinda mritsoti ndae haukayende mhu wanashwahe mwishi ya mzima hakana duza handi ya hare toa juzi yabo mzazahe pietwa maikabanu karitu usaidia ukandongo jazinu zidojiri haruma ensi reka raisi, reka waziri, reka mru fulani shazinu bazo ngazi motive wao no wanru wao haukeka kuja tsonga kuja tsahaka zina ujiri na zinungizo amazitongwa haukaba nusonsi pia heni mlungenena mnafikiro zenongo zilobo nsiju ngabo wafikiro wa babue ngabo wafikiro wa daaze ngabo wafikiro wa usiku wa hunde mru wa mkorije zanongo izo pia ngazijirio shaba hemdungu juwe zilindao mimi nsuwa minukafa anuka jaka ujokaya ngaba jojiri akte halila suwangu jofanya ndongo suwangu jolwara ya jafani izo kabatu tsolo andongo amadizo karijato parosedi andongo amadizo zidojiri shana ridotu ndainga zijo henry owa natungo nonda zi yema na oyaka honendri yeza zidindri izo ndizo nakahanzano nesebanu hautsahani jeharumale sallallahu ananyasi wasalimani yetsandaya njozia kwezi wa Komori ngari mrengoni mazahidi harimwaza nongozi lo harimo mji wa Salimani uwo mji mengoni mwemiji ya he Komori yarwa yebe ramuri juwawe sharafa ikawo halesi sisi hambilo kata Salimani boka badore matu arabu hondo malabo kwandu kwa remengoma yuho utsoka mando za uyani hatari josu butrambe hondo za uyani he amani he dini he senongo pia zaka Salimani murongo banu ni jwao kaya
mazarifo wenji wa Salimani o wala nsujini ze asili ro nsujini ro Salimani lo amadaho zima surtout ndo haruma usharifu yabosi wandu rijula nao radolana rilona ndongozi injira hanyi sabazima kejaja wakati wandu zangu mahususu ni wandu ikaondo mlio nyina zali haruma mji wa Salimani twabia hamada zinuzende ziwasili haukayabo wakati na njisi uvurana na miji majirani yeka wanyimruditsa na mvurana ya wajoka himama udu wajidifaye kabwa jamji basi wanadamu ngwanzo warende naye uwa shindane nga mjoka ufanya na nyi wanyimsa mjungu wabata kamna hundela pouvoir na ila namna ya jirma yo kamsanganyemu hadisi mreshauri ya heo mji hasibabu siasa zenongozi jirio zinuri zionao zahevu wa inyao rango wakati ye mananyasi wola bwarehemu muslimu ya ulaya walio wandu wajimotive wa HCRC walio harmo mji wa Salimani wajashar na ukahamabala ila nrongo nkungu wafanyao ya ufitini wananyao watso ujimwanezi jirio hamade miji pia ya ukangwa joulinda wadunge henu jokanza jazingaro wambali yato dahoni hamandu wali wadofanya hazi zanongo hizo nusiyaha nyunga mrendona yi na banu na mjoka dunia ngio wazi yabo kamnaka ushinda mjibanda ze hata hale rasuraya raisimu zonongozo pia bonga zjo ujulihania ngazjonda to akatinga zjadu vulizo abanu mwone hokanyi de madu mfano hadisi mwakansaru mo mjilima ngamizwa na shewanu no ananyani no sinde halini na mrenge mrejeze shila sharafa shako mijini rimeleze nuka yabanu kwezi watukufu wa Komori rema prefe rema mera rema shefu wa mji yekangwa wojana emengo shenda na shenda wa wandu wende swao neyezi inu yabokar jakansi ridolinda namna ya mastanjabu yokaya lewoshe mfamjungu joko shawa na ngwa joa rengwa ya shinda jusele jiambe watirengwa mado wakaba nuhale haukema ze mfamju wako mijini hale mwanaye jo mjini ngutsahwa ngabo atawo huwa nika isimu zanrabu na malaho ya nrabu hata mrujo kaene chef ye mwanaye ujoko bangweni ye gendarmerie jabala yambangari tsaho boltu wosubuti wamboka bolto wo rimono enda honze na bala bolto akansi bala izozi kaujira mwa mijiri kauzianshi ye mashefu mjua ka protege makati ngewa jonda watsahema na wauzisa eza hundendi baba ni kwa jejeshi banuje utsa ekema na ndu hokaze no ngongo izo nziru shefu mjika na uhalili yambi ngujonda wambi na mje usiku fulani mje mdengola mwana ye kaondu kela mba hadisi ya mafiti ya mrulo na mbapu varo mjini utsingwanze mdolari ngonde atabishiwa ye ujwa humhifadhi manaka akende izo ndezo dongo radozo na banu hali yekabwa jiri mbandongo yeshefa mjinde ko vaya handani hajuha haunjilio mji watsahanzia ekomju tushewa ekangabo mwana arenda nai hasanksona rangu hata makatuanda wa hadisi wane serikali wamba na mrinike rendera mhukumu kimji izoti dezijiro leo ebengengana nzori pare mahususu yemavamana haswatan paske lewe nutsi wono yema prefe wafanya bunjilio harme e prefecture ya Moroni wakaulaganisha tendo arishaundara isi shakwa jahundre jitihadi walaganisha tendo aba warenda imana woyi razambaba nukarundu sursuzo kata hapulesho shauso haulaya harima bali mbilozi fubani hatilo shombo hodingoni shononde harenda rongo zinji izo zamba ndizo harima video bani ya izo nyika mjulangani ye prefe wakaurenga wambe hadisi ila wamba husomodini wakushindwa mboka banu handa ningarano ne shetendwa sisi wandure milezi nushafanyishia ba maudu zirende he mwana maudu azjorende harumwe wa hatu haukako juo sanongozo mdaza mfamilia ngani hamama gunjinga mtendoze nongozini mashefu wa mjuano mwapio mijini leo wautida we mijua juanza onde semi jinga msijuao wawandu ikaurangwa katikikia kabanu hende ya halo msenje uo hahansima prefe wa heyezi ay mama na wa miji heyezi heli kao ni mduto kanza tabishe yezi uondo mahale kao ngondo azingaro shani mdulo harumwezi na deye hata nafanya na joka ufanya hata ngene libre twa ya ujua ya lazomji hamba njeu paske habari je ngusedo mbaba lukumano mijini yonde hele miji hatulo leo rijore shangaya ngabanga bwana wapotea ngabo asubutu wafanya nongo fulani paske wa milwane zenongo hizo yotsi twa bien ebenge mimi sijabanu njendwe he message kabla yonjaru mwetsanda aniziye na mbema dhamana wende sawo mji mtukufu watu wa Salimanukaya na msanganye magora na msedie mafundi wadi nilo yinu walona hamuna huzini harumo mji waonao zirisawu mjokaye mufti hatua la Saliman na ngamonao kayo ulaya wende mjuu wahi hafanya barua yala warumwe muftora hasedia mbaba lukumani hamjilia haruma umjwa habari neza mhunda shaka jashindo hundre kuraji yaone sokaba nutsidzihiye mjuhu yabo nyinyi bidimke wandwindi bidimke ma solidaire
njokabo ngabonongoza tutimya ninga monao kaya homijini hanomwe ma ministry ngabare maongo maze juma haukeni mlungo lesoke mana hatude ya hundra yabweke ankilingo lesoka langwe mana hundu yabo mjiri hundu yema na salimani mlone mufti yenda azubilo handu huze wajiri msiba mziro hamanda ula raisi ya ulilwaho dahoni iloka faziro wajau larubila unrioke mjuhuba he de afanya shetenda shahare de hadhare hemu hadungu wala shimejwa he wafu wadziwa mufuti ngwanziho barua hadzina la hemu ftora ya sedi mbaba lukumani shaka tujahuni ya oneso msibaha heneza unre mwana hauyaka hajuhensu ilawyo hasihenda amba azaduka na rundenziahe mwana ola shazitende he daraja ila shange yabonge namna hiyo yabokari na ujoka kartumu shefu wa mjileo hauramba shefu wa mjuka wonesa ukakutibahani hokakutibahani sileka usiduku nono ganzo ujuohezeleji wambe ukayano rizililwa mwana banu mwana nyahe mwana woi mwana mshamba bahe motoi harengwa fungwa ngujana karichujwa ngendabi usubutu hezele juda sheka udaza abo hukosione yeka hudaza abo saidia ngebidiwe ujane sokanga wenetrar hadisi inu wandu wambaba lukumani monese paske wanyu de manjia hata hobane maiti akaya hauke maiti lake janze bulwa ila imetwa antereur yo kaya batike mrujwe bua hata rundo information kata mzazahe mwana uziro kaenda yaone mwanahe ukaya ndondo atangaro mkinhoka atakajamona wandu wafami wabidi wake yabo kwa jojo njia shange mkinhoka wandu wa heyezi wandu watso balale kesi lo atawa bakinilo homsutuni no batike foto lirengwa batike mrujona ndongo zajiri na izoka mjajo shinda mzizia ukabanu ye manawa ye wakahumsiso kaburini yabo waone zajiri haukamri ya ulaye hali yabo damu yoke tozi ya jau yabonge joro haitso aninge joro homba ninge joro homindu ninge joro hoso ninge jo yabandu pia wasaba identifio malaza ngo zajiri benga nduko ajaka waoneko riko jamba wandu amba a woimane silamu kartu joka hakika banu kwa tsatso fanyezo wafanya wenda mtaru masashe wambamba zindu yabo wajaneba ni foya hosi wafanyaza ngo za kali jambo akabwa zamba baba ni chojo mkini hato wazifanya wao wazamba haukaba ni zolizo minimizeyo vanato waruma wazifanya haukaya amba mruka furaye jazamba yabwetso jomkino kawao wazamba ebengenga rwe message ban rambwana nyasi wazali wasalimanukana mrutadi mahususu ndezitwa zilo yabo walo waili wararu na mrutadi rahaze jajanziro basi ngar jordi zambe no wakatonga jozamba ho zero haukabo kamsi mabi waho mjasalimani ngani mabi waho wana wa Komoro haukema na msalimani wa he Komoro ebengel jarma benukari mkazi zani darubini si wandurongo wao roalo harmazerezo rema journalist wado iho nonsi pia ngamone hao na nyinyi utembela moroni heni mruko sione wana wasalima ni wadhulumi wao rangwensi huwe mana hatuo la muslimu ya ulwa mamete tereri mlo yabo jumo sofitini wananyanyi norenga ndumu watamalaho ni wezingara wandu na mziye yotsime nasi shangari mwambia na mziye baba nunga nyina wanana shwanyu nga nyina wandu washenganyi nyinyi wanyi zinu zajiri zinu kajabitswani mrumu wabonze woimana hanyu atamtso jwala labi woimjuhu wa mazarifu hauke mjuhu wa Abubakar Said Abdillahi mjuhu wa Hamada Said Abdillahi womana akabidi kese nogozahe zikansi tena hazonesa ngujo mrehemu hakomu sizoni hunu wandua wasubuti wazamba waonesa ehele mano yakaya haruma dini nezono gozahe pia ebenge ngari mwambia on kaya namtafadhali mzie mbabi bazeno gozinu ngaziri tambishao kariti banenu siku tsolo zihaze hafani kasi haruma msiba zinsinongo zilo nyangu rambele Gerald Sandaya kana mtafadhali mrejeze shosha karmenzi na mrejeze shosha karmenzi Sandaya kwezi wananyasi madhoamana matukufu wa Sandaya rikubalio kaya mengoni mwezenzi za zingara ye Komoro katsambansi nde mabavu Sandaya ngani mengoni na ninga mjwao kemba na usisa zalinu inuke jajole ambajini ke jajole hamahame ke jajole mitsamihuli ke jajole mbude iyongyo harumwe Sandaya yazali nguji jowaye hauka ihondo ya lalao ihondo ya rosha wenda bonze ihondo ya nzo ya rongole harumwe television nationali ihondo halo wa mdifanyo ihondo hata hanse ye ngazi ya heshe siwa shangazija zendongo pia ngizo harumwe Sandaya yabona mjokenu sikwe Sandaya wa George decide wasebo haruwambo wakatinda unu yabo kabati mruwa joka serikali bonsi jutsen hakabora iswada ula nguzingarwa ye wanzo azingarera duyarongo amberi star sisi bonsi ngondo yiho ye bazi yiwa o andutiyo ngio vaju ye aeroporo ngio harumwe Sandaya ze hotel nku ngizo harumwe Sandaya ze bazi military ye guvernora ze nongo pia ngizo harumwe Sandaya
yabona mjoka ya mzinga ngazinku na nyindo wenyo mzounu yabo bo mtoshindo fanya mbando ngora siso mzonu bonsi na mtsoka haruma ye namna yo kamtabi henezi jirio sharito nendongo hamada zinu za ujuhamdo jifanya zikayo mwenda mwejo mru habari na hunuru lilo mjuhu hafariki hadziwa mahashiri na mili si haki gaziri sao ebenge abo kozi sirenge wakati mwinji sijoambazi inji shanga mziobanu na mbio wandu wahele jamvukaya kamti alabri rangweshe fanyu hatenyewa yaboye yabakinge mrumweni almuradi rimambia ni banu sika la ozamboka enu joko fanya ndongo wosi siri babu ho banu no walo harumazembi wakabatu jojangu londabi zilako ya jwata zilandabi sata wasaka ntako jwata fanuo indobi kabat mimi njaparo mjua njaparo mshia hata njaka ujandongo amala zinukata parokaje isha wajirwa ndongo fulani silas jasijiri ebenge kwezi watukufu ngamjonda nozi ya banu na utasoma halewe kale jilangu likali ya haju shaika wajibu rijeri zambe rilane za jiri haraze ndongo jazinu babwe nsende usoni ruditsena rone semaskitifu ya hemana woi neza mjiria rimambie nukaya ya bakinge mrumweni mbabalu kumanoba hanuya liyo nyezi mgwaende joka humjula ndrazi haukaya ngari kubalio kaya ngabo ndongo mbili zimhundawe makatianu ngabwe jara hayalonyo heheli yarema ngabo nelala hulia neze tabu zimtraumatizeyo hezo ndongo wizo yatingo uziono etswani yatoshindo lewazila zilanda bohuja zanongo izo zombili zijiri na singari kubaluka kweli ngehali paske ye namne mwana hatu ya ulwa ya yafanyiwa mrungo onoraji ya ukakweli wa jirindongo ilando manase nongo zila haraka za fanjai daraja ila sende hauziro namna ila kwezi wanama wa Komoro ngamjo taso amahe katitekeleza kalma zirobanu ngamlivuro ekatsende he kawaida ya hangu yabwezo ndizo mgyansedia almuradi ngarjoho na harma madazindo inshallah taala borjoka namo se jamaa pia salam ahsantum wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.